Hei hi All India Radio aizawl ani chanchin thar achiar tu si lin sang puya nimena zo fel tak sinat in khom pui voisom ko paruk na rorel na chuan citizenship amendment bill hi parliament in apom lo na turin tual chung ko shantina zanin hian tong trai rual nei turin anin hriatir Union Rural Development Secretary pu Amarjit Sinha chuan Mizoramin niza anin hlo nge thena turin chanlak atum thu RD Minister Pulal Rotkema ashil Delhi athil siam chuna hmun pui kanga mi somli pathum ai tlem lawan kang hlum Jharkhand Assembly in thlan tho thumna le tholina tan ngor taka campaign mek zel ani nimena zo fel tak sinat in khom pui voi som ko parukna rorel na zone citizenship amendment bill hi parliament in apomluna turin tual chung ko shantina zanin hian tong trai rual turin anin hriat tir nimena sinat secretary reverend vanal kha ka thu chuina talan danin tun thasik thut khoma India Parliament in CAB pudlu a pom atum chu Mizoram tan harsanale chimral theina ani awangim Presbyterian Kaushan Sinat chuna dulova hemi chungchang ahin India Prime Minister hena lekha thonani to a he bill hi pomani lona tan Mizoram ipui te thei to patong traya channa turin sinat chuna ngen ti asoini CAB dulo lantin atan hen aizol khopui mun soma lekha tar ani tur thon soi bok ani Mison veng Kaushan bekena nga sinat in khom pui rorel hininga nia tangkhan chanani a nimin dailam dar nga vel khan zo ani a nimina an thutluk na langsar zul zinga tunlai thiamna hmanga naw paile fane chungchanga kai shuna siamron na pomani a sinat hospital doctor te hlo chungchanga lung oilo na chungchang lut sei hovim sinat doctor te hlo ti san tura ro manna pomani a sinat sum vondan en thadrona po pomani bok ninga ni khan mizo tong hum hal von himle mangor turana sazo ka mala kan rela mizo tong atam theyang ber mang tura rotna an pombok Mizoram Presbyterian Kaushan le Presbyterian Church of Wales in kungkai na thazok nei tura malak rotna an poma masi sangati kai shruaina zoram pon huap tura siam thadrotna an poma pathian thuzir chok te tana special ordination chungchang pomin Senate Executive Committee bozui turin da ania Kaushan dian ne tezok te nena thohuna siam rotna an poma SEC kota da ani zirtop ni anro relna chuan pastor pension te politics a anin mandan tur in kai shruaina siam rotna chu an poma Senate Executive Committee bozui nanta a SEC atanga rotna lut pakhat Aizol Theological College DTH Old Testament hondil na chu pomani a Senate High School din belron na chu pom ani lo chungin Senate Higher Secondary School omsa seat tipung tura malak tura relani a Delhi khopoya Senate Mission Field the Presbyterian Koshantana ram lei rotna le pathian bekin khoma Bible le hlabu kengwar tura inzirtir tharot na chu pom ani bok Presbyterian Koshan thune tu sangber Senate in khom pui hi zani hnen trek dona Vain choma in khoma khan moderator Reverend Alal changlenan pastor tan mi som panga anem ngeta pro pastor tan mi som paruka da nget bok chonin khoma lalpa janre sargament kil hawani a suna hun man ani bok zanin khoma moderator kal chuak Reverend Alal mingthangan thu cha soyang tun trum Senate in khom puya hian pastor som panga nem hi ani line pension chuak mi som pathum anom be thung ani Chief Minister Puzoram thanga chuan Mizorama lei hlui le him lo zongzong RCC le yathak vek turin sarkar lai puya rotna athlen Puzoram thanga hian Union Minister for Road Transport and Highways pun tin gatkari chu achen eina muin sai rang le zemabok in kara aizol khopui hel tur kongpui thar siam chungchang te selling kol kul champhai kongpui thar sil chungchang te kol kul le tuivai kongpui chungchang te jarka hnoya kong thar sil chungchang te dur tlang le tan si phir le ser khan le baga kong pui siam tha chungchang te le hlui to le chak tok lo zong zong RCC le ya thak chungchang te soipui punitin ga kari chon chief minister thu thlen te chu lo enjoy ti amani Union Tourism Minister pu Prahlad Singh Patel chu apisa komin chief minister chu Mizoram in khwalzin te hip turin rammoi tak borok thiang tak le ralmong tak ani thule ami cheng te po khwalzin te chunga hoi hom le tha chu thin ani thwa soipuya Mizoram tan jinmi te hip da tur rom hana len tham le huam zau tak siam tur le rom hana omsa North East Circuit at Mizoram chu pompui turin Union Minister hingenin Tenzol Golf Course po ahun ram changma sebra hong turin so mani Chief Minister hen Niti Ayog Vice Chairman pu Rajiv Kumar chu opisa koma carbon trading chungchang te National Bamboo Mission noya ruwa le mauchin chungchang te le Bamboo Link Road chungchang ten soiduna Niti Ayog Vice Chairman chon Chief Minister chu athu thlen te alo anzui tur thule athena kong pianga puyan huam thuwa shilani Chief Minister Forest Minister Puti Jelan Tluanga Planning Vice Chairman Puis Ram Moile Officer Dangten Troy Oma Nimin Khan New Delhi Tanghian Aizola Aron le ani Union Rural Development Secretary pu Amarjit Sinha chuan Mizoramin
niza anin hlo nge theina turin chanla ka tum thu RD Minister Pularot Kima ashil Pularot Kima hian angin pusin ha hiam Christmas main mi puin hlona labat te hi ron sang sana tum thu asoin in sarkar chu sachuna tar langa tundin hmuna hen Mizorama ni zain hlona hi ni somseri pani hlo to ni in kumina ta na in hlona phalza thi ni somret pare chu Mizoramin akhop kham lo tur thu minister hian asoya pusin ha chuan lo en na tum thu le hemi chung chang hi December ni chom khata Mizoram sarkar aya official te lo sepui an tum thu lo shilani minister chan tun na ni zain hlona hnoya mi puin hlona hun rei tak pek to lo atana cheng noi sanga za thum lai anon sangsona wangin lom thua shila chuti lai chuan mi pui in hlona bat sakhi an pui saron sangson hian ada elo ti shilin cheng noi sang seri za seri vel lama mo ani thu union RD secretary hi ashila ani chuan mi pui in hlona anna bat chu ron sangson thuai an tum thu lo shilani hemi ba ka hian Pularot Kima chuan SPMRM scheme Mizorama RD block palia kalpui mek chungchang soipui ngalin Martin samthum pakhat sang ni somhne he scheme hi ti top ani chuan paisa tam tak man lo omdona chu wangin a scheme hi posi sakturin angena RD secretary chuan angen ang hian lo boje tum thule central sarkar point an pose nge arin thu alo shil ani Mizoram State Games sangni sompa ko chuna tok chon hudar ni lechan ve hian Rajiv Gandhi Stadium Mualpuya Chief Minister Puzoram thangana hongdon honen khom han deputy chief minister puton we chu khwalza omani dona sports minister purobado moiro te chu uap tu ani donani sarkar tu sunat soidanin purobado moiro te chuan Mizoram pum huwa pa sports inti siak na sangber Mizoram State Games sangni sompa ko honna tel turle he hun television lama pek chhuwa te lo thlir turin Mizoram pui zongzong te soma State Games honna hian sarkar na thokte po an ho tu te phalna lama sa a tel phal sak anni State Games honna chief secretary pulan in moi chongo chona kai shwai dona he hun hen infirmi ron phone khom te aron in pholang dona Dr. Major ST Dulan hun ser amanganga air show thutiam lak rolna flag po phar mal zaile thu soi ngai thlang na hunte omzui dona ni Mizoram State Healthcare Scheme zom thelo ko chon mi mal en kol dam do in te empanel hospital anin atanga bantiri ani takawanga mi puilama harsana om theila ka sarkar dam do in te inbo sena kalpui mekani thu Health and Family Welfare Secretary puichal engmoi chuna soi mere theizok ten mi mal le ko ran dam do in then khata MRB le golden card te anman thei tak lo wang hian sarkar dam do in te tun aya lun jok turangai ani wang hian inbo sei dan tu ro mana siamani thu Health Secretary chuna soya mi mal dam do in an pan tamna chan MRI le CT scan call te chu kar le hian Zoram Medical College sa bunfel tumani thu soya Aizawl Civil Hospital a khum da bel ani dona atulani chuan corridor a po da ani tur thule kebin anga man thei tur po siamram ani dona ni ati Aizawl le chevel nai vaya dam do in nei te Urban Health Center de chu damlo athayang ang admit turin she tuna pek chu ani don boka heng mun ai te hian medical background nei lo te chu ko kir vek ani dona doctor le nurse te po atuna mun sang damlo te vil turin she tirani heng baka hian mi puitan ol samzoka ZMC an pan theinan transport bus pathum dilbel ani to boka ambulance mamo pushuturin Aizawl po nama tringin ambulance panga Aizawl da ani donani ZMC a hian ICU khum panga omek chu nakum January tha chung hian khum pariat om theitura peifel an tumti poisle le moi hian soya nimal en kol dam do inten blood bank atanga thisen lak chu chungchanga po a huna thokten pechuak to lovin thune tu sangjok phalna pek so phot angai to don ti soi bokani sarkar chami puin antor lo thei angber turin rohman na zongjong peifel tokhat ani to thu soin mi puite chi ai lo turin ange nani chanchin thari all India radio Aizawl tanga punani Delhi thil siam chona hun pui kanga mi somli pathum ai tlem lawan kang hlum chiana thlenna hi Rani Jansi Rota Anas Mandi mun ani a tukin zingkar darnga lemni somni pani khan kang thel tu ten hena hriat tirani a kang thel tu rian mi za somnga don tirani a kang thelna lir thei somthum pali manani thu sarkar thuni tu ten an soi in kang atang hen mi somru pasiri chu chan chu ani a liam tur te hi LNJP RML Hindurao Hospital dal ani a meikhu na sa awang harsana tok antam bernia thu don ani Jharkhand Assembly in khan tho thumna le tholina tan ngor taka campaign mek zelani a in khan tho thumna hi tun tha ni som panya ne turani a district pariat thum chunga bial som paseria in khanani anga tholina hi ni som paruka district pali khom chunga bial som panga ne ni anga in khan hi tho ni na thleng ne to ni a MLA bial somli pariat lamha ba kani a Prime Minister Narendra Modi chu naktu khian Bokaro BJP candidate a campaign puidona Congress Director Rahul Gandhi point Baragaon le Ranchia BIT Mesra
UPA candidate te puin thu a soi bokang Jharkhand Assembly BL Samret pakhata in thlan hi thonga ne ni a vote hi tun thani samhi pathuma chiarani ang chanchin thar serti topna na tang pui nimina zo fel tak senate income pui voi samko parukna rural na chuan citizenship amendment bill hi parliament in apomlona turin tol chung ko hrantina zanin hian tong trai rol turin in hriat tir Union Rural Development Secretary Pu Amarjit Sinha John Mizoram ni za anin hlo nge thena turin chanla ka tum thu RD Minister Pul Rotkim Ashil Delia Thil Siam Chuna Mun Bui Kanga mi somli pathum ai tlem luan kang hlum Jharkhand Assembly in khan tho thumna le tholina tan ngor taka campaign mek zelani chu ti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ania